Okay, we're back with the second hour of our program at Dakami Manan dito 98.5 IFM. Iti Idol tayo nga FM. Castalaunay. Of course, with yours truly, Idol June and Idol John Mark Pastor. Operator Embalsamador. Ngayon, nagbali ng DJ tinagan ko kat. Jack Colleen. Colleen. Jack Colleen. Sige. Kasi kamat. Holistic and family-oriented, religious. Iso nga iti panagang ko ti bagbagiket. Father Bob. Di ba? Father Bob. Father Bob. Di ba? Father Lakon Bob. sa Medyo... tikang ganun mo ko na kasi. Father Bob. Hi, kabsat. Di ba ka mamag kini-GM accept mo na di friend request ko. Napayagan nga request sa kanya ng dinak mampansinan. Hindi kaya nalatan. Kaya di jay taga-planasan. Kuna na. Kan, at tinangag ko nga kaya na ba taga-kagayaan. Kuna na. Tala. Anyway, from somebody else is there. Di ba di? Di ka di? Na-accept ko, madam, na baybayagan. Hindi pala nagkapo kami di balayo ko, na-accept ko. Nakita nga da friend request. Ni doktora da ito, nag-i-accept ko. Baka no sa bali mo ti John Mark na nga barbirukan na. Okay, that was JM Pastor iti talaga nga nagan na di jay. Naman na-accept ko. Adalaan nga talaga sa baling account na talaga siya. Dati siyempre dalim-limbad na dito. Agdamdamag! Nandiyan nagka-planas to sino ajay. Kasi sekreto niya ang mag-ajay. Oray nga ta, agluasit, iso na ti dara, mali mapagpud no tatada ito. Akas ko na dili sa nata. Ay kata. Dasumugod lang ko na. Kasta unay ti panang daydayaw mo kinibakat ko. Amin pa ng taripato na kada kama pamilyana. Aglalo nung nakapeles di nakiting tamatamad maisina. Madlaw ko dayta ngem respeto agpaliiwak lata. Ket no maminsan jak kayat nga iparang ken kani baket ko. Isumeten ti sipsiputam imbes nga tay arak tagay mo. Ngem ti madikinursunada tay panang tetex mo ken kuana. Ulitan pa iti maminsan pa kanengkan iti ganada. Amuglaw na'y adi ka kontento ken ni bakit mo. Sang petam para saan sano tumawag idepempay ta cellphone mo. Ti anos nakit di amakiten naken ka nga agim babaro. Maamilis mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Seri sapsapa kung di ko mablaaw, iglit yuman, tipat pati kong apo ko ni Lavinia, di ta ko lalabat, it's me Bell, ti San Juan. Request ko iti Ilocano song, iti willingly nga si Ann Mugot. Good afternoon, Bell. Thank you so much for tuning in. Amuglaw na'y adi ka kontento, kini bakit mo. Sang petam para saan sano tumawag idepempay ta cellphone mo. Tinganos nakit di amakiden naken ka nga agim babaro. Kat maamilis mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Alakad hilipate mon tarik nam ken ni misis ko.
Dagiti putot mo, di asikaswem saan kad nga, ni bakit ko. No di ka anaragsak, dim iramraman, iti pamilya. Dungdungwem ti pamilyam ta isudan tot pagsandagam. Amok launay di ka kontento ken ni bakit mo. Sang patampara saan sano tumawag, idepempay ta cellphone mo. Ti alas nakit di amakiden naken ka nga agim babaro. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Maamiris mo kung matirigrigat ken kani bakit mo. Nya ano title na? Jai kinanta from Auntie Aida. Okay, that was Compare and included DJ Apo's second album entitled Adda Kami Manan, and was released in California. Kita mo, social kami, California. EJ iTunes. EJ kami Apo nga nag-release the album, second album and third album as well. So please do support our Ilocano music through gumatang kay Apo kada kita pagkatangan dita. And of course, good afternoon ko na to ay mga idol. Pabati nga po kay America Samson, dita tumawin Isabela, kasama timado ko nga ni Aida Velasco, panganggaan nga madamang agdidingeg dito Chagwe. Request ko man idol, di kanta nga favorite kano ni Gab, Ayaw Ko Na Sa Earth from Sally Velasco, panganggaan. Next ang gasat kami nga memorize di jay rap version of di jay. Naparta gamin. Yes, that was intended for recording purposes only. Tahami bet nga mabaling ang kansyonin apo til live ta. Di ka mo man padasin ta itong kansyonin en. Pag-greet nga po lovebirds na si Ate Jeneline S. Blancas and Kuya Glenn na nagsa-celebrate po ng 6th anniversary. Stay strong and to both of you from Marilyn Acoba. Yeah. Good PM sir from Elis Tamayo. Yay! Kakailian from Traditional Abu Dhabi, UAE. Arlan, Madanay, Nagana. Hi, Beslin Mustaka from Shirley Referzo. Ading kablauman ni Ate Jingmo, advance happy birthday from Imelda Junicio. Watching to Taiwan, Carrion, Liberty, Nagana. Hello po, morning po dito sa Abu Dhabi. Good afternoon naman po sa Pinas. Pabati po ang mahal ko sa buhay na si Mr. John Nyor, a.k.a. June Flora ng taga Rojas, Isabel. Happy araw ng mga puso sa ating dalawa. Isang buong taon na. Araw na puso sa atin. Isang request po na Ilocano song na love song from Len Folieros. Kita, text line. Awan, dati nag-text kanya agad. Yeah. Good afternoon, sir. Greet ko nga yung papa ko na madamang agdengdengag. Di programa yung itanga Ilocano. Greet ko ni Danay Ramos T. Labinab Grande, Reyna Mercedes. Agiyaman na. Nga po tapos labinam di jay. Wala na malalabinam ito eh. Okay, tigiti. Agte-text apo. Medyo urnusin nyo basit. Maminpinsan nyo lang kung mga isend. Medyo malito ating cellphone. Inta 157 kasi tika adutis text messages. Nga sumusang per number kat mapanjisang marigatan kami unay. Okay nga Rod. May sabi nga sunata. Kasagbayan din ka panag-break manan. Padasin taman dito yun. Amon dito yung kansyon tata. Kita kami tipis na balong. Strategy ko na? Original? Yes. Agka-iwara ladawan mo dito idatar. Kaya't kaatawagan tadya kung kabailan. Bareng lang mo siya ket malagit mo pa'y di ka malipatan. Labes sa launan at may sa akit masapul ka. Diyak kumana tumawag ngem diyak kabailan tamasapul ka. Ket diyak sana biyag noan kat danay.
masapul ka. Agsyak manti araket agpaspasungada. Paring nudum teng kengain nakairwaman. Bareng lang no syaket malagip mupay. Tadi ka amalipatan. Labes sa launan ag may sakit masapul ka. Jak kumana tumawag yung jak ka ba elang tamasapul ka. Get Jackson nagbiag nuwan ka din nagtamasapul ka. Whoa, whoa. Ulay nasa engem tay awan rik nanan. Labes sa launan at may sakit masapul ka. Jak kumana tumawag ngem jak ka ba elang tamasapul ka. Get Jackson nagbiag nuwan ka din nagtamasapul ka. Tamasapul ka. Tamasapul ka. Okay, karuba, iti oras ket 17 nga minutos kalpasante la una, iti malam. That time check was brought to you by Joy, purong patak. Isang kakita. Yeah. Oh yeah. Okay, damanan ni Idol Yu nga John John Mark Pastor, Operator Embalsamador. May saktatatad nag-break beat ni Uncle. Bumasak hindi nga bumasa tanago di madinabasa tatay. Masapol mo gamti. Di parta ka mo naman ni anti Aida pasokin to nyinti kanta. Nga tamasapol ka ti pamaga na. Sirok ti pandiling manapong miss both of you. Pagrit po sana. Ay sa mga na may listeners yo pati amin nga gagayim tayo di Taramon from Sir nagan da ito nga polisan. Pater Onel din nagan na. Basta nalipatak ti pilido naman da ito yan. Sir nga nalipatak ko. Sorry sir, pati palagit ti pilido mo. Basta ni sir nga ko hindi na tagari. Good noon po mga idol, pag-greet nga po na malamang nakikinig po ngayon na si Agapito Ramos para kasi yung sulinag kantahin po ni Kuya Jem Pastor from Jan Sivelieha. Hello po, good morning dito sa Abu Dhabi. Ay nabatak tayo dito yan. Kaya man, nabasa ko. Tatay. Ayan, dati yan ni Dr. Feby agpapakablaaw. Kung na pakablaaw man ni Ma'am Jerlyn Yang ken Ma'am Cathy Agatep. Naimbatangan ta kayo dito, ito gagaraw ko na. Kung na pa yun, di pa in-confirm ni Boss John no okay na yung June 8. Lunchtime, aggapo da Canada, ag Paskon.
silver wedding anniversary. Enjoy September 8. Galing din Canada yung nag-request. Bagaman balong ta i-kalendaryo yun. Lorna Inovejas pa. Ano naman? Okay, hangko pa Lorna yung... Inovejas. Hangko pa yung nasangkap sa... Sorry, September 6 pala yung isa, not 8. Okay, to follow the Jay confirmation na kabsat tahan ko pa yung nakita di calendar. Ni Sir Maneha gayam dahito. Calendar mo. Batiin niyo, belated happy birthday ni Sir Rajan Azor. Romero, birthday na di January 29. Okay, Sir Rajan Azor Romero, one of the prettiest... Ala, nagadumot dahito nga, doktora. Prettiest boy I've met iti uniform, nga naka-uniform. Apo, Sir Rojan. Yes, Rojan Azur Romero. Happy birthday keng ka. And amuklatan no, jati sumarunod nga kamapasamak. Anyway. Ay. Apo, apay katawa ka ba? Awan, kakatawa lang. Hello Karoba, watching from Thailand, from Uncle Joel Tomas. Kuna nagnay ni Doktora at bale June 7 and 8 and September 6 at Dapay. Kuna naman. Adon sa mulo natin, Dok. Isu ti manager to DJ to di ka na doktor. Buwan. Ket sapay lo kumat di kalikagom kumat kanya anak ket mapaganan at ay i-manage na nga may isang balasang. Oh, tot. What's that? Sino man ang dahita nga kakatungtungin ko na naman nag-text kanya. Mulatan. Kumasyon tamo mati sa bali nga kansunata as amo yung advocacy migat talagang Ilocano song. We feel like singing kita yung standard songs. Di ka di balong? Bon. Nga rod, may sama mga sunata nga may paikadagiti medyo bumakatan. Nagiti batang 80s nga kunada. Girl, you're always on my mind. No matter what the future holds, I know you're there for me. Style is always on my side, and whether it be right or wrong, I know it's got to be. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. Honey, you're my pride. I try to be the kind of man you proudly call your own. Treated you as nice as I know how. Get you anything you want, anything at all. The greatest gift there is just too small. Honey, I've got you. What more do I need? My life is complete and satisfied. You're always on my mind. My life's complete and satisfied. You're always on my mind.
how lovely are those peas. Ano mga gam ka talaga nga agsubli da kiti naglabas. And iti panawen nga wampay iti kuryente sa Jebar Yumi kasi rapay laeng. Those were the songs. And I'm sorry if you have received a message. Ipalapalan nyo man ti may isang kanta ni Sir Rajan. Aday kalalaingan na. Nga kanta. If he is listening right now, oray buong nga programa mi ay kat daton mi kang kuana. Akalangam, gaputa special di Sir Rajan kita kami. Dahil man nga ruti sunata nga maipaay kang kuana. Hiding inside myself, kunana. So, please be brave enough, kunana, to show your love. Ayan, dahil ti karakter ti lalaki mabain. Kasi kanyang ko mabalong. Diba? You are hiding inside yourself. No. Yeah. Sige mga kapatid, pag kumunti nagnagan, nagnagan ako na. Nanay ko, dading ko. You're lying. Sika. You're lying. Auntie Joby. I wanna hear Michelle. some... sige pa. Ha? Aktal na ako. Ma'am Febe, kastamot. I've been so long all my life. I couldn't give my heart to anyone. And hiding myself was a man who needed to be held like everyone. Days moving to years, I look for one between the tears. It never ever found me, never ever found me. Yes, I did seem to grasp its trust. They surely broke all the time. So I hid inside till I almost died. Yes, I hid inside and I cried. Sensitive man hiding inside myself. So Rajan, happy birthday to you. Then you came out of nowhere. I could not believe my heart. Didn't know how to tell you. Didn't know where to start. When I hid inside, I almost died. Oh, I hid inside and I cried. Sensitive man, I know you'll understand. So do not be afraid to show it.